Hadian baka sarkar jela kelapin mi dang shen ya hukum bagi kali kamai hasor bala kapsor ling baka tanah transport department bagi hukum tap passenger de ban le biang kumju kumbalong micha badrui kabai kali kadai ban hiar katkum kate ke hukum baka motor vehicle act baka ni kalong yaki bus ki local taxi ki sumo maxi cab auto rickshaw bat ki arsaka na kaliang menolong kubor habatwa jimun na ki driver taxi hanang ba shilong halor kani kapang kila penpau ke jing persya ya hukum jok sarkar jela kabala kadau ba ka bai kali de ban chimbiang hakador kumba ka julong hakipor mesya jong khnyang covid khatkhandai bar ban tap passenger ru kumju kumba jutha hakipor hashwa covid Saya kerjam di tabung. Kosong sejati, mentara yang sejati berbeliau. Mentara dulu sama sedia. Apa yang kita saya sumber ya? Kalau kita juga sampai kau juga beliau saya langsung orang ini beliau juga bala ham. Kayak kami cepat ya. Kalau punya terus ini macam. Mentara orang Pidoi nama kamsong saya kador nama kamsong hau beliau. Nama sini bala hek beliau mentara. Pun anggot kita sahut hadian dulu. Sebenarnya arpau ne ada sipau ne mentara dak sejak rumah cuk ban syok bukan ngap buat dia kan dak penni nak penni sekarang nomor tawa teng ru beliau bela kit school pun arut hasil nak mai sini baik ada ni mau kit ni kit mentai baju kit tak mau ni saya lain saya kuat noroi ni sini guys sama jangan ngip Cemilan ni lain kak lain kau, mah. Betai, lang menyi baka may hang ni kan? Di baka masih bisa kata dengan dia tentang ya. Tukar ko ang ba ya ka bay Ya ka banta saya ul pai ba ya biang sudah. Kila da pak penihar dia Ya, biar kan kan okey. Dia kata bengkali minta ka bengkali kalau ayat minta lah kamu sudah minta. Nadu corona minta, nadu buat covid minta ka bengkali nilai sini kita dor. Bagi kita minta laku kena covid itu. Nama berpikiran tentang yang ada bengkali punya kan. Sekarang borok itu. Kalau lagi mah hakpor pohon kali bersenjata lemon. Akpor berjenjar kali pada sama turun pun sama sejarah tahu dia. Akpor berapa kali dapat kali senur jubab. Jubab Nilak kaki, nilak kuni komtai Akpor berjenjar kali pada kami sekarang sejarah pada sarong kita tahap lagi keluar saya minta kan kalau nanti betul kedawan dia betul kedua di nilak betul dia kedua di sini betul kedua abad penyaha berkabai petrol kayak gini benang kita ngelayu ban kitam no iwi passenger kemut ni atap tam iwi passenger ngan berdekat no kador barim dengan mehap jor manusia kita ngelong tang sanbru dinga dan isi spak dinga passenger kita ka pamla ni ban benong lereka hap ban ai bida karet kumat mai gitu pak benong ka to mak petrol ka kiudor berfek ma kiudor aduh ki tindai keren aduh ki 4 kali aduh ki tayar kali mentak ka kiudor ki hajar kau kita ya 4 kali mobil batang si hajar kat aspak mentak hajar seneng mai nem yo asuk tangi berit dah aduh ki itu berit bari 4 kali laki udah berapa iki garbuk ki marba mandok ki rai de berapa ki ulut endi tangi jong kali endi ka hapat perkhat ki bencana kuwi kador batmai mo sak ri kador kajuk te kamla menong tu beri makin riungut ne ibat ai bet kita kata korkom masjid dai tak sanmut di dai kalian mo jadi mengikut mantan ngikit sangut iwe cepat lah sedien kalau ngikit sangut kemut saw sedien iwe cepat tinggi otam kat lo ini ternyar kador bakali kador barim ni kadang song mitang kita ar hodingai live hodinga baca insya kadang kapur tu tim syak syuk katu bentap bisa betangi marwe cepat sangut sedien portal ada iwe ga hapan sai dah kawi garet kan ka bai kali beli depan orang bansa kador barim kan kapan ai dari garet ban mai barim de kenam la asuk ban tangga bai petrol kenam mi tu ada maka petrol kelaki di arho tam je ba nak nyuku ndai putam de kelaki arho tam ni kan kador sang ngemdi kita kata kesong lagi ngepek senyap kesong bagi la ibun baik pada gila naga long kejong ka asisyon de gila pembet na katugastan bagi sim katu kin thep katungot gila adjust de undi benong makin sim ka doa ka ba
Banong bagin simbay kun kata kadoro por men sa corona. Kin dapat nyopra bang si kalin riu nyongut bang si kamdei. Ya banyak pendek kin medala da kim sim ju aku kado kila sim no tang nador naksan po mo no kila penhiar no sau po le lai po ya pan kap. Ya banyak agdos lang berpesenda. Jadi ya kata di pesenda gibun di bakuan syong bayak marwai. Bersyukur abi bersubuk marwai. Ini gikuan syong marwai tama ban buk rugi benut syong lang bagi beri wet. Atu kibun gitu. Melapan penuhan gitu. Dalam kejinglong gitu. Ada kisah ai bangkit kata ada kom pihak punya pendek. Bat kabai petrol tu pihak pen ieu teh. Mun tang ya kabai kali pihak berkat saya kabai petrol ke. Ka petrol kat no ka kieu. Juang bai kali penhiar, kabai petrol kan penhiar dan mentu ieu. Tahap penhiar don rengkat ke petrol kan. Jual kabai kali dia mah. Lalu kitar balok kai kieu luan 5 pam nak naik ong iki tang marbang kitar balok kai kieu luan. Kenong penhiar tang kabai kali, tang ya kabai kali ben penhiar tang kemla ban bang. Kadi ban kieu ban kin ban kieu lo di baro. Apalagi kieu baro kadi ban kieu lang bai kali. Ndi penong ban penhiar bang.